Slavkovica je naselje u blizini Ljiga, na padinama planine Rajac. I danas Slavkovica je prilično velika za selo ovog dela Srbije, ali ono što ćemo vam u ovoj emisiji prikazati pokazuje da je u srednjem veku bila za to vreme veliko naselje i da su u njemu boravili značajni ljudi, velikaši ili možda još značajniji. Verovatno najpoznatiji nalazi Slavkovice sada se čuva u Narodnom muzeju. To je prelepa kameja, ikonica sa likom Svetog Nikole, dok je sa druge strane na oku prikazano Hristovo raspeće. Procenjeno je da je napravljena u 10. ili 11. veku, mada ima elemenata koji ukazuju na veću starost. Kameja je izrađena od dvoslojnog oniksa, tako da je pozadina svetlije, cedefaste boje i čini kontrast sa likom Svetog Nikole ružičasto mrke boje. Sam okov mlađi je od kameje, na to ukazuje uklapanje u oštećenje u gornjem delu. Okov je od pozlaćenog srebra i odiše sirovom snagom kojom je dragoceni predmet obuhvaćen snažnim zagrljajem trouglasnih jezičaka. Na leđnoj strani nalazi se predstava raspeća na krstu, a sam krst je produžen i savijen tako da obuhvata alku za nošenje oko vrata. Predstava Hrista odiše drevnošću, jako podsjeća na likove sa Stećaka, to jest mramorja iz Bosne, naročito kad pogledamo dve ogromne ruke sa po 3 prsta na šakama. One kao da žele da zagrle. Na sredini grudi prikazano je i srce. A kako je ova ikonica nađena i druge tajne manastira i Slavkovice, tema su ove emisije. Izdavačka kuća Prometej predstavlja luksuznu monografiju Stari gradovi Srbije. Između korica ove knjige nalaze se priče o nastanku, razvoju, ali i propadanju starih gradova, znamenitih kula i utvrđenja. Knjigu poručite pozivom na broj 0800 323 323. Vaš Prometej. Ne zna se da li je i u srednjem veku Slavkovica nosila isto ime. Najraniji zapis je u putopisu Evlije Čelebije, koji je iskrivljeno zapisuje kao Islakovče. Pominje je i Joakim Vujić u svojim putešestvijama, ali samo uzgred, kao mesto pored koga je prošao. Po svemu sudeći, staro selo je bilo formirano u višim predelima, koji nose naziv Kačer, ali to nije isti onaj Kačer po kome nosi naziv reka i kraj u podnožju planine Rudnik, ali verovatno ima isti koren, kao teško pristupačno mesto, vrletni predeo, gde se treba kačiti, to jest verati. To je bar jedna od pretpostavki. U Slavkovici su istraživači zabeležili više starina. Ljubomir Pavlović, početkom 20. veka, koji je bio školski inspektor, ali se bavio etnografijom ovog kraja. Mi pretpostavljamo da nije obišao Slavkovicu, jer se uglavnom služio podacima koji su mu sakupljali lokalni učitelji. Kao starine ovog sela zabeležio je 2 uspravna spomenika, Stećka, kako on kaže, i staro groblje na kome je bilo mramorja, ali već u ono vreme sve su ih odneli seljaci iz drugih sela, verovatno kao građevinski materijal. I naravno, zabeležio je ostatke stare crkve, koji su i tema naše priče. Zvali su se manastirine i narod je pamtio predanje da je to bio manastir do Kočine krajine. Zidine su vrlo stare, u njihovoj sredini je dobro očuvan oltar i seljaci su ga ogradili, te 3. dana duhova čine na njemu molitvu, zapisao je Ljubomir Pavlović. 70. godina 20. veka započeto je istraživanje ruševina crkve na tom mestu. Arheolog koji je zaslužan za otkrivanje i zaštitu ove crkve je Dimitrije Madas, on je proveo nekoliko godina na ovom terenu. I tu počinje putovanje u prošlost. Po preostalim zidovima stručnjaci smatraju da je građevina ima elemente raškog i romaničkog stila, pa su zaključili da je sagrađen u 13. veku i pripisali je kralju Dragutinu. Što može biti tačno, ali možda i ne. Mi smo u više elemenata tokom istraživanja primetili da su neki zaključci olako doneseni, a iznećemo više detalja kasnije. Madas je u iskopavanjima otkrio i veliku nekropolu sa preko 130 grobova, ali to je samo deo velikog groblja. Prilikom novijih radova na temeljima crkve otkriveno je još nekoliko desetina grobova. A i tu nije kraj. Pri kopanju vodovoda i drugim zemljanim radovima
kao i u sondama koje su otvorene prilikom iskopavanja, u okolini pronađeni su tragovi sahranjivanja i zaključeno je da se groblje prostire na površini možda i većoj od 1,5 hektara. Na prikazanom crtežu vide se osnove objekata i dela groblja koje je istraženo, dok je veća šrafirana površina pretpostavljeni obim groblja, za koje ne znamo koliko nepoznatih grobova ima, a ni njihovu veličinu. Čak i konzervativni arheolozi zaključili su da je groblje moralo nastati u periodu pre Nemanjića. Tokom iskopavanja je otkriveno da je na crkvu dograđena kapela, a u njoj su se dosta duboko u zemlji nalazila 2 ogromna sarkofaga. Sami monumentalni sarkofazi odmah su privukli veliku pažnju. U ovim monumentalnim sarkofazima se i danas nalaze, možete vraćene su neke analize. Oni su impozantnih dimenzija, znači težina ovog većeg je procenjena na oko 4,5 tone. Kamen siga od kojih su oni istesani je 10 km odavde, malo možda i više putem, iz Brančića donesen. Analizom je utvrđeno da je kamen iz tog sela, iz tog kamenoloma. I sam poduhvat donošenja u već postojeći objekat između zidova i naravno tih 10 km prenošenja deluje veoma komplikovano u uslovima srednjeg veka. I veličina ovih sarkofaga govori o tome da ljudi koji su tu sahranjeni, koji su bili ktitori, su bili veoma uticajni osobe od velikog značaja. Veći sarkofag dužine je 240 cm, širine 110 i dubine 97, a poklopac mu je nešto malo veći i debljine je 20 cm. U njemu je nađen skelet muškarca starosti oko 50 godina u vreme smrti, koji je umrao od posledice ranjavanja ovalnim predmetom u glavu. Na mestima gde je rana počela da zarasta nađeni su tragovi srebra, pa je zaključeno da je udaren srebrnim predmetom. Ali mi mislimo da je verovatnije da je u lečenju korišteno srebro, a to bi bio još jedan pokazatelj materijalnog statusa pokojnika. Kosti su bile skroz poremećene u tom sarkofagu, što uz polomljen poklopac ukazuje da je došlo do naknadne pljačke ovog sarkofaga. Moguće da je bilo i nekih grobnih priloga, ali to ne znamo. Manji sarkofag je nešto manji od većeg, drugačijeg spoljnjeg izgleda sa karakterističnim uzdužnom rebrom na sredini poklopca, što dosta liči na takvo rebro na mnogim pločama, recimo u susednim dićima na nekropoli. U tom sarkofagu je nađen ženski skelet. Pokojnica je umrla prirodnom smrću u dobu preko 65 godina. Ona je imala prekrštene ruke preko grudi i u desnoj šaci je držala već pomenutu ikonicu Svetog Nikole. Njen sarkofag ili nije pljačkan ili ikonicu nisu našli, ali kosti nisu bile poremećene. Pored ova 2 sarkofaga, na dnu prostora ispod kapele pronađen je i sarkofag ozidan od kamenih ploča, kao i grob u kome su pohranjene kosti iz starijih sahrana, verovatno pomerene prilikom ukopavanja kapele. U sarkofagu ozidanog od kamenih ploča nađen je samo deo kostura čoveka, delovi nogu. Dimitrije Madas je pri završetku radova u svojoj knjizi izneo pretpostavku ko su osobe sahranjene u ovoj kapeli. On je smatrao da su to Brankovići, u velikom sarkofagu Lazar Branković, u manjem Irina ili Jerina, kako je narod zvao, a u ozidanom Đurać Branković. Iako je uložio dosta truda u izvođenje ove pretpostavke i to deluje prilično verljivo, pravih dokaza za to nema. Recimo, on je izvršio i toksikološku analizu kostiju žene iz manjeg sarkofaga, da bi potvrdio pretpostavku da je ona možda, kako se kaže u predavanju, otrovana, međutim, nema tragova otrova u kostima. Drugu pretpostavku je iznao lokalni istoričar Vlada Gošnjić u svojoj knjizi Oltar Svetog Georgija na reci Ljigu, gde je detaljno obradio sve izvore i osvetlio prošlost manastira Bogovađe kao i ovih predela. On smatra da su tu sahranjeni članovi porodice Velimirović, koji su vladali velikim područjem tokom turskog perioda, a ostali su pravoslavni i obnovili su mnoge manastire i tako dalje. Uzorci su odavno poslati na genetsku analizu, pre više od 6-7 godina.
i trebalo ih je uporediti sa potencijalnim precima, knezom Lazarom, odnosno članovima porodice Kantakuzin. Međutim, ništa od toga nije urađeno ili bar nije objavljeno i ne znamo zašto. Ovde moramo izneti ono što se ne uklapa ni u jednu od pretpostavki. Sarkofazi su i pored svoje monumentalnosti prilično grubo izrađeni. Ne odgovaraju periodu razvijenog srednjeg veka i ne mogu se porediti sa sarkofazima značajnih ličnosti tog perioda. Drugo, sarkofazi su očigledno napravljeni da budu vidljivi. Imali su nožice i ukrasne linije i žlebove, a nalazili su se zakopani duboko pod zemljom. Ipak, najvažnije je što je rađena procena starosti metodom C14 radioaktivnog ugljenika. I to na 3 uzorka. 2 uzorka su skeleti iz sarkofaga, a 3. je uzorak drveta koje je pokrivalo pokojnika u jednom od grobova nekropole. Sva 3 uzorka pokazuju znatno veću starost. Ako uzmemo srednje vrednosti, to je 10. do 11. vek, a mogli bi biti i vek stariji. Ovi rezultati su odbačeni, bez objašnjenja. Svakako da ova metoda nije savršena, ali ipak 3 različita uzorka pokazuju sličnu starost u istom rasponu, znači pojačavaju sigurnost tog podatka. U prilog toj starosti sve govori. I izgled sarkofaga, i ikonica kameja koja je nađena u rukama pokojnice koja je sama starija, i sama nekropola koja je verovatno formirana oko crkve gde su sahranjene značajne ličnosti starijih vremena, a ne obrnut. Ove podatke analizirao i naš saradnik Aleksandar Mitić i na kraju ove priče čućete šta on misli na osnovu toga. Izašao je novi đurđevdanski broj našeg zbornika Ognjilo. Tema ovog broja su simboli i znamenja. Zbornik ima 212 strana i u njemu se nalazi 14 radova. Za zbornik su pisali Aleksandar Mitić, Aleksandar Šargić, Dragoljub Antić, Dragan Jacanović, Raško Ramadanski, dr. Ivan Dimitrijević i mnogi drugi. Cena zbornika je 1000 dinara, poručite mailom na knjige.čačkalica@gmail.com. Potrebni podaci su ime i prezime, adresa i broj telefona. O samoj starosti crkve govori i njen izgled. Ona je grubo obeležena, temelji nisu pod pravim uglovima. Apsida je nepravilnog oblika i neuobičajeno je velik u odnosu na unutrašnji prostor crkve. Kapela je mogla biti dozidana kasnije i moguće je da su sarkofazi u nekom trenutku ukopani pod zemlju unutar dozidane kapele da bi ih zaštitili od skrnavljenja, možda pred napadima Ugara ili Turaka. Po svemu sudeći, crkva nije bila oslikana, što takođe pojačava utisak starosti, pogotovo ako su ktitori iz vladajućih porodica. Unutrašnje dimenzije crkve su oko 10 sa 5 metara, sa visinom od 6,5 metara u kupoli. Crkva je nakon konzervacije stajala u takvom stanju decenijama. Između ostalog, poslužila je i kao scenografija u filmu Povratak otpisanih. Pre nekoliko godina, najviše ličnim zalaganjem đakona Dragana Ikonića, čoveka koji je poreklom baš iz okoline crkve, došlo je do obnove. A obnova je urađena prilično verno srednjovekovom stilu, nije narušen izgled i mi smo veoma zadovoljni. Moramo odati veliko priznanje đakonu Draganu Ikoniću. Crkva, to jest manastir, posvećena je vavedenju Presvete Bogorodice i od ove godine bi trebalo da zaživi kao manastir. Ikonu koja je dugo služila kao celivajuća je radio moj otac, ikonopisac Nenad Huber, i ona je sada premeštena na počasnu poziciju iznad ulaza u crkvu. Za manastir su urađene i nove dveri u Duborezu i one će uskoro biti postavljene, a crkva osveštena. Manastir je bio u ruševinama 70. godina kada je početo iskopavanje. Ovdje se vidi na ovoj slici, to je 72. godine pred početak iskopavanja. Dimitrije Madas, arheolog koji je zaslužen za utkopavanje i uopšte za pronalazak i ovih moštiju i za konzerviranje stanja postojećeg manastira, je to završio 70. i 80. godina. Nakon toga manastir je stajao u tom konzerviranom stanju sve do pre 10 godina, kada je zaslugom đakona Dragana Ikonića, koji ovde službuje, počela obnova. I to, evo, samo kao ilustracija primjera, sve dozvole, papiri, elaborati i tako dalje, koji su bili potrebni
da uopšte dođe do obnove manastira, koje je Dragan sam nabavljao. Težina tih papira zajedno je 17 kg. Možete zamisliti koliko vremena je on proveo nabavljajući te papire i dozvole i tako dalje. Vrata originalnog objekta pre gradnje kapele su bila ovde na sredini. Kada je kapela sagrađena, pomerene su. Inače, manastir je sagrađen, ovo je sad naša pretpostavka, pošto uglovi uopšte nisu pravilni, nisu dobro odmereni. Međutim, gradnja manastira je veoma dobra. Zidovi su pravilni. Tako da je naša pretpostavka da je on u stvari sagrađen na starijim temeljima. Jer zadržana je postojeća konfiguracija objekta sa tim uglovima koji nisu dobro odmereni, ali je manastir sagrađen, odnosno crkva kao objekat je sagrađen kvalitetno. Najčudnije kod ove crkve je njen mali unutrašnji prostor. Sa zatvorenim vratima unutra malo vernika može da boravi istovremeno. Tako da natkrivena terasa koja je danas urađena dosta znači i moguće da je i pre gradnje kupole postojao natkriveni trem. U srednjem veku bila je pokrivena kamenim pločama i pretpostavlja se da nije imala kupolu od samog početka, nego da je dograđena u nekoj od obnova. U samoj okolini crkve nalazili su se objekti za koje se može pretpostaviti da su konaci, mada svi ostaci zidova nisu iskopani. Ali mi smo obratili pažnju i na potok, kao i na suprotnu obalu, i sva je prilika da je crkva, to jest manastir, imao veliko ozidano utvrđenje koje se pružalo i sa druge strane potoka. Ukoliko pretpostavimo da je ovde boravio neki velikaš, onda je tu mogao biti i njegov dvor i prostorije za smeštaj vojnika i drugih. Evo sad smo na drugoj strani potoka u odnosu na manastir. Evo ovde smo našli komad kamena koji je obrađen, da li je bio deo zida ili možda deo nekog spomenika. Vidi se tačno klesana ivica i poravnata površina. Svakako, ono što deluje da je ovo mnogo veće bilo, da su tu, potok je pun ostataka tesanog kamena. Vide se ostaci zidova na ivici potoka. Moguće da je tu bila kula i neki dvor, utvrđeni objekat koji je činio zaštitnu strukturu manastira. Ili je možda manastir bio dopuna nekom utvrđenju koje se tu nalazilo i gde je boravio neki velikaš koji je možda na kraju i tu sahranjen. Jedan od iste porodice. Broj sahranjenih skeleta govori da je ovde bilo veliko nasilje, ili da je trajalo jako dugo, ili i jedno i drugo. Ali tragovi tog nasilja još nisu pronađeni. Ipak, na osnovu ostataka možemo reći nešto o ljudima koji su tu živeli. Za početak, ovde imamo jedan stećak, mramor, oblika sljemenika koji se danas nalazi u Alinama. Nama je danas veoma teško izvesti čak i pomeranje ovakvog spomenika, ali očigledno da ga je neko bez problema u prošlosti tu postavio. U okviru groblja, arheolozi su napravili detaljnu klasifikaciju načina sahranjivanja i dali im slovne oznake, ali mi ćemo za ovu priliku to pojednostaviti. U osnovi postoje 3 načina sahranjivanja. Najstariji je u jamama u zemlji, bez zaštite tela pokojnika. Noviji, gde se preko tela slažu daske, koje odvajaju telo od zemlje nasute od ozgo. I najnoviji sa potpuno ozidanim rakama od kamenih ploča, koje su u pojedinim slučajevima bile tako kvalitetne da zemlja uopšte nije prodrala u njih, ni za svo vreme koliko su stajale. U blizini Slavkovice nalazi se selo Rakari, a postoji i jedno od predanja o imenu tog sela da su u njemu živeli majstori koji zidaju rake. Treba je izdvojiti i jednu nadgrobnu ploču sa natpisom, na kojoj piše ovaj kamen Čučina Dobrosava, raba Božija. Po obliku slova, pre svega slova Č, natpis je datovan okvirno u vreme pre Kosovskog boja. Za ljude srednjeg veka važe predrasude da su kratko živjeli i da su bili niski. Naravno, smrtnost dece je bila veća nego danas, ljudi su bili izloženi većim naporima i fizičkim povredama. Ali značajan je broj skeleta ljudi koji su umrli u poodmaklom dobu. A možda i važnije, veliki broj i za današnje uslove visokih ljudi. Svakako da je bilo niskih ljudi i takvih skeleta ima,
Ali veliki broj je dužine preko 1,75 metara, a imajte u vidu da je osoba dok je bila živa, bila viša od toga barem nekoliko centimetara. Skeleta dužih od 1,75 m u spisku od stotinjak ima 18, ali nije svima određena dužina iz raznih razloga. Ovde ćemo izdvojiti 3 skeleta dužine 1,90 m, 1,88 m i 1,91 m. Dakle, najviši pokojnici su bili visoki oko 1,95 m. Ovde treba uzeti u obzir da je veliki broj sahranjenih dečjih skeleta, to jest onih koji nisu razvili punu visinu. Dakle, slobodno možemo da zaključimo da nije bilo izuzetak u ono vreme sresti muškarca višeg od 1,80 m. U samim grobovima nije nađeno mnogo predmeta, ali imamo 2 pronalaska koji su za nas veoma značajni. Prvo, u nekoliko grobova su nađeni ostaci srme, a to znači da su sahranjeni pojedinci nosili skupocenu odeću. Dakle, bili su velikaši. Drugo, iznad više grobova nađene su ovčje kosti, ostatak daće, a to je obred koji se koristio i u praistoriji, a donekle je sačuvan i do danas. Posjetite naš sajt čačkalica.com, možete se podsjetiti nekih naših važnih emisija, tu su informacije kako nas kontaktirati ili donirati, a tu je i sekcija sa knjigama koje možete nabaviti preko nas. Sada je moguće naručiti kratki vodič kroz praistoriju Srba koji se štampa samo po narudžbi, a tu je i nova knjiga Aleksandra Mitića i Aleksandra Šargića Praistorija Srba. Znači, što se tiče Slavkovice, mi smo malo pričali o tome i tu postoji jedan, hajde da kažemo, problem. Znači, pronađeni su, vršena analiza uz pomoć metode radioaktivnog ugljenika C14, koja pokazuje određenu starost i koja je odbačena, znači, u priči. Međutim, ne postoji neki realan razlog da ona bude odbačena. Čak u stvari imamo 4 parametra koji pokazuju neku sličnu starost. Znači, imamo 3 C14 analize koje sve pokazuju približno 10. 11. vek. Da. I medaljon koji je nađen u grobu ženskom u sarkofagu također pokazuje neki 10. 11. vek. I još plus na sve to, sam oblik sarkofaga pokazuje neku veću starost nego neki razvijeni srednji vek. Nije to baš karakteristično za neki... To je u stvari možda najznačajnije da analiza C14 ovog puta pokazala, da kažemo, neku tačniju varijantu, jeli? Ja sam zapisao da ne zaboravim, recimo, koja je starost. Tu su najbitniji taj sarkofag 1 i 2, znači gde je sahranjen muškarac i gde je sahranjena žena. Sad, analizom C14 u sarkofagu 1, neka srednja varijanta bi bila da je čovjek živio oko 940-950. Da je umro, odnosno sahranjen. Da je sahranjen u to vreme, da. Neka ranija varijanta, pošto ima to odstupanje otprilike od nekih 100-105 godina, bilo bi da su pokoje oko 835. 140. i ova poznija varijanta da je u stvari moguće da je iz oko 1040. Što se tiče ženskog skeleta, tu je malo drugačije, ali bi moglo da se poklopi. Znači, neka srednja varijanta je bila oko 1065, a gornja je bila oko 1165, 1170 i donja granica je bila negde 960. Tu vidimo da se, recimo, ta srednja godina muškog skeleta i ona donja ženskog skeleta otprilike poklapa, to je tu 950, 960, ili da se gornja granica muškog skeleta i srednja granica ženskog isto također poklapaju, to je negde nakon 1040. godine, znači 40 do 60. 1040 do 60. Ako uzmemo sve ovo u obzir što sam do sad rekao i uzmemo u obzir ono što je u stvari nađeno u grobovima, znači nađeni su određeni grobni prilozi koji, primjer radi taj medaljon, koji svedoči također da je to 10. 11. vek. Deo odeće koji je bio, ako se ne varam, izvezan srebrom, tako? Jeste, ali to je iz nekog drugog groba, ali nema veze, to je, pokazuje... su bliski grobe, da. Pokazuju stvari da je tu sahranjen ili neki krupan vlastelin ili neki oblasni gospodar ili vladar, jel tako? Sami sarkofazi u kapeli crkve
govore da se ne radi o običnim ljudima, naravno, nego da se radi ili o krupnim vlastelinima ili o vladarima koji su živjeli u tom periodu. Sad, ko bi to mogu u stvari da bude? Mislim, postoje nekoliko varijanti ko bi mogo da bude... Znači, ako bismo uzeli u obzir da su te godine ispravne, nas zanima ko bi u to vreme od krupnih vlastelina ili vladara mogo da bude. Prvo da kažemo da je arheolog u stvari odbacio analize C14 bez ikakvog obrazloženja, samo zato što je smatrao da se tu nalazi grob Đurđa Brankovića. A on je smatrao da crkva potiče iz novijeg vremena po nekim drugim odlikama, međutim imamo i tu... I tu imamo dokaz da crkva nije novije, jer kao sve rano hrišćanske crkve, ona ima, temelji su joj, nisu po 90 ugla i to vidimo, recimo imamo dobre prikaze takve crkve u knjizi Đorđa Jankovića, arheologa, predanje istorije crkve u svetu arheologije, gde on daje obilje tih skica ranohrišćanskih crkvi, znači iz perioda, primjer radi od najviše od 6. veka pa negdje do 9. 10. 11. veka imaju tu malo nepravilnu, nisu svi zidovi po 90 stepeni, uglovi nisu po 90 stepeni, nego su malo, čak i oltar, što se tiče Slavkovice, ni oltar nije pravilno polukrug, nego je neki onako... Jeste. Što je opet odlika nekih starijih crkvi. Dakle, moguće da je ona na temelju neke još starije crkve, ali to moguće da je ona obnavljana kasnije u više puta, kao i brojne crkve na srpskom terenu zbog stalnih ratova, uništavanja, razaranja i tako dalje. To nije ništa sporno, svakako, ali temelji pokazuju u stvari da se radi o nekoj ranijoj crkvi, da to nije crkva zidana u 14. i 15. veku, kako smatraju oni, nego da je mnogo ranijeg datuma. Kasnije moguće obnovljena, ali sami grobovi i starosti drugih groba ovde, analizi iz tog trećeg groba koji nije u sarkofagu, nego izvan kapele, u stvari pokazuju isto to vreme, znači to je 10. 11. vek, znači kao i ovi, očigledno da je tu sahranjena neka vlastela i moguće sa srodnicima i tako dalje, moguće i običan narod koji je tu živeo, jer ili ima puno grobova, znači nisu to samo ta 2-3 groba. Ali postoje ta 2 sarkofaga. Izgled sarkofaga u stvari svedoči da se radi o ranijem periodu, znači to nije jako dobro ukrašen sarkofag kakvi su bili recimo sarkofazi u 14., 13., 14., 15. veku, nego je malo onako da kažem, nema mnogo šara i tako dalje. Ali je većih dimenzija, neki monumentalni, baš ukazuje na neku starost. Jeste. Kameni su. Znači, procena je da taj sarkofag u kome je sahranjen muškarac 4,5 tone težak. Znači, on je ogroman. Da, samo slike pokazuju. I sama veličina sarkofaga, on je transportovan iz obližnjeg Brančića, ali i to je 10 kilometara, možda i više putem. Nije jednostavan poduhvat, mora bude neki veći vlastelin ili vladar koji bi to mogao da uradi. Tačno, naravno. Pa i sve ono što smo pomenuli, ta je nađena odeća, predmeti iz tog perioda, u stvari se pokazuje da su analize bile otprilike tačne. Znači da moramo da se pozabavimo u stvari... I ko bi mogao da bude onda? Tom hipotezom, ko bi tu mogao da bude sahranjen. Znači, pa prva varijanta, ako uznemo tu nekih 950-60 godinu, ukazuje recimo na kneza Časlava, koji je otprilike u to vremena ide oko 960. godine strada u borbi sa Mađarima, o čemu govori recimo barski rodoslov. Tamo se pričate kako su oni, znači posle bitke, prvo je on pobedio njih u jednoj bitci, a posle su oni iznenadili neki prepad, izvršili tu u Sremu, na Savi, da su ga zarobili i da su ga usmrtili tako što su mu vezali kamen oko vrata i bacili u reku da su udavi. Ono što nije u skladu sa time je povreda na glavi koja je nađena forenzičkom analizom, ali... Barski rodoslov je pisan u znatno kasnijem periodu, o knezu Časlavu sigurno nije mogao da zna lično, nego samo preko predanja, preko legendi, i pitanje je da li je ta informacija o njegovom smrćivanju baš potpuno tačna. Moguće da je on bio prvo ubijen tako što je udaren u glavu, pa onda bačen u reku, ko zna. Mislim, mi to ne možemo da znamo. Ali recimo ta hipoteza bi imala nekog smisla, slaže se sa tom godinom i slaže se sa tim da je normalno narod, odnosno
vlastela rođaci da su ga izvukli, sahranili malo južnije. Da, nije previše daleko, to je neka 2 dana hoda, moguće je. Da ne bi bio tu na granici na Savi, nego da je južnije, ili da zbog zaštite i samog groba i tako dalje. To je jedna varijanta. Druga varijanta, to su one godine oko 1040. 1450. što ukazuju u stvari na vreme kad se desio onaj veliki ustanak srpskog naroda u Pomoravlju, Povardalju, znači širom centralnog Balkana. To je onaj ustanak Petra Deljana, koji je u stvari podigao ustanak najpre tu, znači u okolini Beograda, a zatim se ustanak širio ka jugu. Postoji normalno i varijanta da, znači moguće, za Deljana po istorijskim izvorima romeskog pisca, recimo Jovana Skilice, kaže se da je oslepljen u okolini Soluna, da je ga oslepeo njegov brat strica Lucijan, koji je poslat iz Carigrada, u stvari da minira ceo taj ustanak, i da je nakon toga poslat u Carigrad da je završio svoj život kao tamničar. Dakle, ne može da bude on, ali moguće da bude neko od njegovih krupnih vlastelina, tako. Isto možemo da kažemo da je to možda se desi i u periodu onog drugog ustanka, Đorđa Vojteka i kralja i cara Bodina, koji je bio 30 godina kasnije, znači oko 1071. 72. Moguće da je to taj period. Znači tu se vrti negde, znači od Časlava pa negde do perioda Đorđa Vojteha. Naravno, moguće da se radi i o nekom značajnom vlastelinu u doba cara Samuila. U doba cara Samuila ta krupna vlastela, oblasni gospodari su imali prilično široku autonomiju, čak i posle smrti cara Samuila, kad je carstvo počelo da propada i kad su Romeji zauzimali deo po delo, oni su stvari zauzimali tu državu tako što su im se ta vlastela, bivša vlastela Samuilovog carstva u stvari ili predavala, ili dogovarala sa njima, ili su jednostavno imali i te završne sukobe sa nekim, pa između ostalog sa tim vojvodom koji je bio u Sremskoj Mitrovici, koji je, eto, oni su ga zapisali kao Sermo, vjerojatno se nije tako zvao. Vjerojatno Sremac. Pa neki Sremac, da vome. On se suprotstavio, nije teo da se preda. U svakom slučaju, najvjerojatnije da je povreda zadobijena u ratu, tu su nađeni... Postoji mogućnost, to bi mogli da kažemo, da je to je nekim tupim predmetom izvršena povreda, znači možda buzdovan, a nađeni su tragove srebra. To srebro ne mora znači da je srebrni predmet, možda je onda lečen srebrom. Postoje metodi lečenja srebrom, ali to bi značilo da je opet pripadnik visoke vlastele ili vladar kome bi to bilo dosta. Jer jeste, nije mogu svako da se leči. Dobro, to je svakako sigurno po sarkofagu da je takva osoba u pitanju. Po sarkofagu je u pitanju sigurno krupan vlastelin ili vladar, znači ne može da bude ništa drugo. Sad u kom je periodu mi to ne možemo da znamo, ali po predmetima koji su nađeni i po analizi 14 govori se da je to period, znači 10. 11. vek. Znači tu se ono što možemo još da kažemo je da je taj kako bih rekli, taj skelet u najvećem sarkofagu, on je nađen ne u prirodnom stanju, znači postoji mogućnost ili da je grob pljačkan pa da je veoma poremećen raspored kostiju, ali postoji i druga mogućnost da je on prenesen tu iz nekog drugog groba koji je možda privremeno sahranjen. Na to ukazuje i razlika u godinama između prvog i drugog groba. Znači, tvoja pretpostavka, ako sam ja najbolje razumeo, da su u pitanju muž i žena. Ali moguće i neka druga kombinacija. Naravno, moguće i druga kombinacija, ali s obzirom da je sarkofag do sarkofaga, najvjerojatnije se radi o mužu, pretpostavka da je žena umrla nakon njega i veličina sarkofaga nije baš ista i oblik sarkofaga nije. I po godinama, ali po godinama, po analizi, žena bi mogla čak i 100 godina kasnije da bude... Mogla bi da se poklopi direktno s njim. Sad ako gledamo... Da, svakako, pošto taj raspon nije apsolutna... Ako gledamo srednju godinu, onda je tu razlika. Ako gledamo recimo srednju mušku, a donju žensku, onda je poklapanje... Ili srednju žensku, a gornju mušku. Znači, postoji mogućnost poklapanja. I po meni mislim da ipak da se radi o supružnicima, znači da su muž i žena, da su neki... Ne postoji baš... Nije upečatljivo, nije da se neka druga žena sahranjuje pored... Postoje primjere kasnije, ali ne u toj meri. Uglavnom se radi
o supružniku. I da razmotrimo samo još dve hipoteze. Dimitrije Madas, čovjek koji je istražio taj Napisao lokalitet i napisao knjigu za koji je u stvari zaslužan za sve ovo o čemu pričamo, da nije on iskopao, ne bi se ni znalo šta je u pitanju. On je iznao hipotezu da su tu sahranjeni Lazar Branković, Jerina i Đurađ Branković. Međutim, iako je on iznao par ubedljivih argumenata, ima stvari koje se totalno ne uklapaju, kao što je recimo oblik i veličina sarkofaga, pogotovo za Đorđa Brankovića. On nije sahranjen u velikom kamenom sarkofagu, ako je to Đurađ Branković, nego je u nečem što liči na to, ozidan od kamena. Više običan grob, što baš za vladara tog ranga kao što je bio Đurađ Branković. Nije baš ubedljivo. Nije ubedljivo, jer bi bio jedini koji nije sahranjen u nekom I sama lokacija je relativno čudna, mislim, pre bismo očekivali da bude sahranjen u Smederevu ili eventualno nekom drugom većem gradu, a ne baš u Slavkovici. To je relativno daleko i od Ostravice gde je on boravio i tako dalje. Druga mogućnost koju je iznao Vlada Gošnjić u svojoj knjizi koja se bavi Oltar Svetog Georgija na reci Ljigu, koja se bavi u stvari istorijom manastira Bogoveđe, ali on tu analizira i porodicu Velimirović, koja je nepoznata u našoj historiografiji. To je najveća zasluga te knjige. Ta porodica Velimirović u stvari predstavljaju knezove koji su bili hrišćani, odnosno pravoslavci, ali vladali su tim područjem za vreme Turaka. Da, kao Nenadovići, recimo. I jedna od tih generacija bi mogla da bude ktitor ove crkve i da mogu da budu sahranjeni tu, ali to se još više ne uklapa sa oblikom sarkofaga i veličinom. I takođe ne uklapa se, još manje se poklapa sa C14 analizom. Znači, ne možemo isključiti ništa od toga, ali je... Čudno u stvari zahtev da neko traži da se uradi C14, a onda kad se on ne uklapa u njegovu hipotezu, da odbaci potpuno bez ikakvog razloga. Dobro, to nije čudno u našem, mi imamo dosta taj pristup sa predrasudama, tako da verovatno da je predrasuda da tu pre 12. 13. veka nije bilo ničega, pa onda ne može da bude ni crkva. Jer to je cela priča oko severnih srpskih krajeva, da su tu bili Mađari, da ne znam šta, da je tu bilo neko granično područje, da je retko naseljeno bilo, što baš i nije tako. Jer s ove strane granice, i čak i da je bila tu mađarska granica, a nije, ali s ove strane granice i severno od Dunava i Save i južno žive jedan narod, bez obzira. Tako da granično područje, čak u stara vremena, a to nam je poznato sve i do 19. veka, su uvijek bili čak i gušće naseljeni. Odnosno, gledalo se da budu dosta naseljeni zbog odbrane. Taj kraj je pogodan za naseljavanje, to je relativno pitoma reka, a opet nije tolike veličine kao Morava koja bi plavila toliko velika područja, tako da je tu Slavkovica je zavučena, ona je u odnosu na tu župu zaštićena na neki način. I ti ostaci koje smo mi pronašli na licu mesta, nismo naravno istraživali detaljno, ali ukazuju na to da je tu moguće bilo neko veće utvrđenje ili nešto slično tome u okolini same crkve. Znači, u knjizi Dimitrije Madas iznosi podatke na više mesta da je pronađeno u grobovima ostaci kostiju ovce, koji su očigledno bili ostaci daće, koje, znači, za vreme sahrane, znači, neka vrsta gozbe održana na samom grobu. I ti ostaci su izgleda zakopani zajedno sa sahranom. Da, on je tu dobro primetio da je to nekad bio običaj, da je ranije, znači, kao što danas iznosimo, na zadušnice hranu, piće, na grobove, nekad je bio običaj da se deo tih ostataka od same sahrane u stvari položi u grob. Ali to u stvari govori o nekom kontinuitetu tog naroda i življenja, jer takve običaje su upravo zabeležene kod Tračana, Tribala i Ilira. Još u dubokoj preistoriji. Znači, to u stvari govori da taj običaj stavljanja hrane u grob se sačuvao mnogo duže nego što smo, recimo, pretpostavili. Znači, da nije to da je to kod našeg naroda ostalo, eto... I u tom nekom srednjem veku, recimo 10. ako je to bilo u 10. Nek bude 10. 11. Danas je to malo drugačije, naravno, ali ostatak tog običaja je ostao. Jeste. Daća, trizna, kako
Đorđe Janković u svojim knjigama navodi. Pa da, taj običaj je, znači ostavljanje hrane u samom grobu se dešava bukvalno na dan sahrane, znači kad se obavlja ili daće ili trizne nad pokojnikom i onda se ostavlja hrana, ali to je, kažem, kontinuitet, znači tog običaja postoji od uvek, od najstarijih vremena kod našeg naroda, pa eto do srednjeg veka. Ako usvojimo tu analizu C14, to je znači sigurno do 10. 11. veka, ako pak je tačna njegova hipoteza da se radi o kasnijem periodu, onda to još pomera taj običaj u bliže nama.